Song chok risim ke ot abang phu phia tumaphan amithang akeng pen kacharjap thek japhan Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Bidi Sore Kipi Karbi Student Association Lamding Road Sumit timung aphan maiphu Arpu kepekpon Number 2 dalam marabotor teron arong along IPSLC Chingrum Ame Kang Nipon Kardom inglong kriya birta penili sami nirtina teron pi non birta thipi pen Arpu ponitha Government of Assam lapen Government of India lapen song chok risim kang tang pen kachi songa song pen mon samalamdon kedamtang surhini reng korasi September niphai pliarni longria longmon samlapen kaching tora phan mathasi lamdon chetoklu aporar ni dam bom wang bomsi pini dipu abortum come and craft center long kplt rothom knlf upla lapen pdck songmei phu pen danglo klem bang phu mate kedder satuma phan pha ponsi alangli tum amithang methang akeng pen kacharjap thek japhan kivangji jangmi acheklo niphai krep ho arni inut along pen lak phlia tangka pipajir pon popusi Pini ke ong dung mei along nang kachetong dun song klem bang phu phia tumang no chechak tekang lapen lang o kapang reng long hong ke pang reng lapen sai kache klem iji aphan GCB jongsi nangji pulote ake joy pen Karbi Anglong Autonomous Council pen rabdun popusi Dr. Tuliram Ronghang chicha ট্ৰেইনিং আমাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত এটা ট্ৰেইনিং অৰ্গেনাইজ কৰিছিলে আমাৰ SB উদ্যোগত আৰু ষ্টেট ইনষ্টিটিউট অফ পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টৰ সহযোগত এটা ট্ৰেইনিং কৰা হৈছে চব মানে স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত বিশেষকৈ যিসকল অগ্ৰপন্থী সংগঠনে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে এই চুক্তিৰ মৰ্মে তেওঁলোকক ফাইনেন্সিয়েল এইড দিয়া হ'ব ফাইনেন্সিয়েল এইডটো যাতে সৎ ব্যৱহাৰ হয় তেওঁলোকে আত্মসংস্থাপনৰ পথ যাতে বাছি ল'ব পাৰে সেই গতিকে তেওঁলোকক এটা অৰিয়েণ্টেশ্যন ট্ৰেইনিং এটা দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ 6টা সংগঠনক দিয়া আছে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী আজি 3টা সংগঠন আছে 3টা সংগঠন নহয় আচলতে 3টা গোটৰ KPLT 3টা গোটৰ সদস্যসকলক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল যোৱাকালিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ট্ৰেইনিংটো যোৱাকালি 3টা সংগঠনক দিয়া হ'ল KPLT PDCK KNLF আৰু EPLA সদস্যসকলক আজি আমাৰ অন্তঃপূৰ্ব আতে মাতা হৈছে তেওঁলোকক মাতা হৈছে আৰু আমাৰ মেইনলি অধ্যক্ষ এক্সটেনশন ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ আমনি তেখেতে তদাৰক কৰি আছে তেখেতে এইখিনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থা কৰি আছে ধন্যবাদ 6টা সংগঠন 6টা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি কৰিছে শান্তি চুক্তি কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ কাৰণে একালীন সাহায্য ওৱান টাইম এছিষ্টেণ্ট নিজৰ ভৰি নিজে থিয় হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে ফিক্স ডিপজিট 4 লাখ টকা চৰকাৰে তেওঁলোকক দিব 3 বছৰত তেওঁলোকৰ ফিক্স ডিপজিট দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ আগতেও তেওঁলোকৰ যদি আকৌ কোনোবা ব্যক্তিগত কিবা বিজনেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ 80% লোন উইদাউট ইণ্টাৰেষ্ট তেওঁলোকে বেংকৰ পৰা লোন ল'ব পাৰিব সেই গোটেইখিনি কথা তেওঁলোকৰ আজি আমাৰ পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্টে তেখেতসকলক অৰ্গেনাইজ কৰিছে ট্ৰেইনিং দিব লাগে সেইকাৰণে মই আহি তেখেতসকলক কৈছোঁ যাতে পিগাৰী ফাৰ্ম কৰক পোল্ট্ৰি ফাৰ্ম কৰক ফিচাৰী কৰক এনেধৰণে কৰিলে আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল তৰফৰ পৰা যি অফিচাৰ যি সহায়তা কৰিব লাগে আমি বহন কৰিম আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি যি লাগে সেই গোটেইখিনি অফিচাৰ্ছৰ আমি দিম আৰু কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যদি কোনোবাই যদি ফিচাৰী কান্দি দিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমি GCB বিনামূলীয়া তেখেতসকলক দি দিম বুলি কৈছে গতিকে সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং কাৰণে আজি আমি আহিছোঁ আৰু 15 তাৰিখে ভাৰতৰ জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহি তেওঁলোকৰ কাৰণে 4 লাখৰ চেক বিতৰণ হ'ব 2000 কেডাৰ্ছৰ কাৰণে 4 লাখ কৰি প্ৰায় 80 কোটি টকা অসম চৰকাৰৰ পৰা তেওঁলোকক দিয়া হ'ব Karbi Student Association Lamding Road Simion Rongphar maiphu Arpu pen KSA akimi sumit timung General Secretary lapen thomson Rongpi aphan President Arpu chedonsar pen
Arpu kimi ingwai pon. Pinpur me kedamtang surhini ra serkep aningkan pensi KSA Presiden Arpu denglo. Pining anke surhini ra ingkoi rahini aningkan anke ningkan crazy maiphu Arpu charilo. Simion Rongphar pen pherangke no mekri bupro pen kaningji lapuson helo. Nili Presiden Arpu dobo mahut komarne aphan kang cek lapen komarne aphan ning kapiduk dokok tahai. Lapen rada pharman un anke chisong pilo bonta kile nang jiadim papling un edet dokok tahai. Lasi niliphan nang dia denot pusi alangli pen ningji. To tangte media ajur po tum aphan nilihin pen churo parpik lo nang atum nadak karbilo charlie asong tiripi asai hemalong kivang apot si alam thege lapuson henlo nilitum kedamtang tarik trokarni nilitum central committee executive amai pedopon lo labang somai long pinangan tum ke kacharji ta dolo bang lapen inut bahini ke kacharji kre avdalo sutame nilitum mai hin pen kacharji ke ong muchat mai hin pen tum pangdam pon lo je conference ana phana banke in charge hisab pe nili sumit timung akihai office secretary alang le pansi pek pon lo asoteng pen asapso kachitonte ni tumolong du thukok pen apot patumidik malong banke penangan social media a platform along same karbi rada phananing ka oilak laposon arjan dame karbi lo charlia song tum ben peklang datlo nasila banke nili karbi hamphang pen karbi rada phan litum ahin pen dia changpon lo litum dia kilong ni oda vesitame arni sil tuman dia pon pupusli nili ning thepon lo kasi in charge akihai sumit timung atum pen lapen da KSA bidisar lai chaning leng lapen kya ko adak senior lo party leader dak CPM la party leader tumen coaching wai jing thai jing sai to si puthot pin ya bangke join extended adak ne tum karbil cholia song asai hemong si pini pedolo Iltum 9 participants in altum athengno pensin tum declared pono la soteng pen pini executive committee pini executive tho pini extended la so mai ke pini dopon lo la so extended amai long pesi pini arpu kimi abangke intum chebak pono athe niltum abarim amai pho bangke alangke election thurpo polo la ke niltum best wishes nitum hin benda pidun lo pen arpu kimi abangke non Christian arpu kimi bangke ni phansi nang pe kon lo lapen laso arpu abangke nili ning klarsa pen deng pon lo pen nili karbiang lo arar phan nili than kangkong bangke laso karbi lo charlia song pini central committee of present ke phanang pilo lapen nilitum central district branch ha unit anta nilitum ning sivet ke dui phansi nili tum bori pon lo lapen nilitum ning si do pon po puni ning ke thedo pen lagi ning isi do puke pinita klang daklo la so extended ke pha long ke kado gawe a district tin pen a unit tin a branch tin pen da pini ke la so dim long na cheto dun lo pen nili pini la so extended pen pini la so daito ni phaning pilo la so daito along ne karbi along ri longpat ke rai karbi hemprek ke hang autonomous state hala so long arjab thibri pasini naw tuma thino chathan than pon Mondorsi inti pensi bangsa me charipon pen ke aluhiaman pen kachetong dur APHLC President JI Qatar Vice President Rajesh Tiso Dhanseri candidate Mensing Kabli Surupathar candidate Baburam Terang Antong di Qatar spokesperson Bokajan LA President Samson Tiron Bokajan LA Secretary Ronjal Kuatum Chitongdur lapen ke APHLC asong atum pen penang an Chitongdur lapen lapu Kongres ai BJP atum ta APHLC asong along kacepa ordun lake Kongres ai bangkrepli lapen BJP inut pangrumpet bangkrepo APHLC asong along cepa ordun teke alang tum pen kaning cipon nile tum ke majok le nang tibai kali nile tum ning kang sampai si kidul kita pherangke tum dithandu lapen ke JI Qatar penang an 6 kidul alam ke penang an kantikan pen ke tuar bagul MAC tiket ke mondor sing dia phansi pipon poputa JI Qatar pherangke tum phanpon
เป็นเกปินีบางพารกิทองอาร์มูสุเซียตุจิตองกุตักมอนดอร์ซิงที่เป็นมิจิปอนและเป็นเกมูเซนเมเอตเป็นสีปัจจุบันลงลุกุตะมอนดอร์ซิงที่เป็นคัมปอนเป็นเกปิกิซิงมอนดอร์ซิงที่เป็นญี่ปุ่นสีสโลกันตาอันตารพมองจำของเป็นบุคคลที่อิงลองคิริอาบิร์ตา Torteron arong dolamara daksi pini meeting dolo lapen ke APHC tum dwar bagurita non ke ingtang bom lo ingtang ulo lapen ke pini Congress pen loksi bang kripli nang join dun lapen BJP pen inut nang join dun lapen ke son nang join dun ojilang posini tum pini birtalo pini nang dun un ason bang ke ason bang halapu BJP atum job card ke ron po pipilon nenang pedoma si ajahatum nang dun dedet po si po sita lang litum anta job card le endun sita jat le endun sita ration card le endun sita hemso le endun sita paikhana le endun sita kadu ita BJP la det long recap Kacheoh tum han ke chethana link sita vote to ke pipelo pusi munitum non ke chichak thiplo lapen APHLC apa aphan si pilapo pusi nitum beteta karjulong rong beteta la hen Tapi sarpini lada Congress pen yang yon tu lepas BJP na yon tu nggak aninga krong pen ni litung poisa ke piragawan ngali det ke aninga krong pen si bang nang dun lo nang dun un tum dolang ne tum gari ke bas gari pe ne ke toy un posi nang dun det la he lapen pini ke chingwai la lo nitum ninge dok dia bang ke hala Prime Minister Modi ake hai wangji pulo mo inkoiraner kep arni seta karbiang long si wangji pu seta nang isunji ke ha utor bor bil bongali etum adim alang litum karbiat det si right chip lo mati bongali etum hada lake VGR PGR along li alang litum han eviction nang ji podlo seta eviction sedet sinon ke Prime Minister hadak sinang isun tuji pu angke non kheti ke claim por hala daksi nang pa thang po lage la long recap ke chia tum han Kacheoh an ke kapithir